yaga sa tirulian. Horas kami ula-ula muna na magdano, siyang soni manamong baro namin ang mga niya. Matuto. Ang soni ma, diruhat ko niya mga baro nga Oo, buro natulang. Pero namin ko na parang may mga mahugaw na Oo, natulang. buro sa itong manata, masipil masaudi ko. Oo. Ay, diruhan namin ang mga namalo namin. Grabe na sa namin. May kamu mabang dihami. Kodang para may asaw may hami do boro namin on na sa kodiya pe ano dala ni may nami to boro namin on sili bataman no manabaya kapas-pas na itutik kira na negro di boro namin ben mama kodang para Gabi ang raja namin. Sorry,
magkipas-pasuna, tahun dia kaulatan di bawah sadaryon. Kala susulima do nami asal ni nami tuhamu sa luhut na. Raja niya ang guru namin tatlong lima, dilay namin do, ikoto namin. Asa titinman na tinaupa, at ko lang pangarap na. Puso nibe, dalam ni bebe namin dihamu, tatlong mobi, ikoto namin do, lay namin. Sa debatama na manggohi pas-pas-pas. Ito di mahami. Matuto. Jadi malate mari hamaran katulang namin sa luhod na doon inata sa ribada. Takay dinawabuka kami nung atutakas di pasahata mo ang kahatapura. Ang kahatameme tuhami terlububi ma anak namin o parmen namin. Alani isapun debatame tiyan ako namin terlububi na tok kaparmen namin tok katikinaro. Kung ano sila namin tok kita martangiang. Totoo kamu tangiang muna dito man ibagas muna. Asa tuting kilingro. Asa dito ko sinibata sila siniroha. Ima dia nak ngamin o parmen namin. Asa sidibunya anak sidibunya kaboru tok katik kilingro. So lima pagkabalatan namin di hamuna sa luhut na amat teraja dok inat tasori pada. Alani para musik namin. Alam mo namin ma. Tetapi juga raja yang bolos sah. Bolos sah kita. Matu mga puhami akan suli akan gauli akan pasu-pasu na pinasa niya amat teraja. Nuepe di somba mula-mula las pargolong ba hasahata si Tiotoy. Jadi no yang para manganon na mga pasat tabi mga yung kasar-saryon yung hari na uliyon. Yung takas dinamang sa birohay ito. Ini dari para sumunod anak namin baru na nagay-parman na. Alani lumat merak daw dulu kedera kain tulis don tontay. Bacara pa sumo. Agora. Pas papida dito. Idahan. Asa daw sa tangya kita. Di Maria nak kontai. Asa bukan kena bahagia kalau saya tetap kata kerja. Idahan di raja. Ito, batu babu, Bornaben. Mas dulu saya tikon. Ison na yung pasahan tami. Iba sa mga dulu sebanganon. Dilabur idahan raja. Sa mga yung katulang. Idahan tak dilabur dabur dapat silonas. Dodo kan. Asa tutik kerja. Yo tunggu. Yo. Asa namin ma asa sa lima sa tempat di masa tikon, masa tabi, asa hantar si pangalan masak, sa thor sa mayda, mga pumanan di hagabiyon. Jalap kamu. Awai dari. Bagas sadaryon ima di nama daro pasu-pasu partoga saripeo ni anak kote sebagas doronai merhide-hide na posongai. Sayang dia ma amang baru disok ko batu pahamin yang lain. Dekke. Leh. Si Tio-Tio. Padahal kau makan leh. Doho idahalas. Padahal kau mah. Dalan di tangyang nami rombang iro tutuan asam kia tutik kere na naing no. Di saluhut na mo kapamoron nami lumomi manang diho. Leku sebaca pamurmu. Sa tutio na maparnilan di tilok parmu tutik kere naing no. Paso-paso na tuhata. Sa tugansang mamamur mamang baro. Pinorhon nilot tadi bagan sadar nung mamartabadab bagawilas ni roham. Las marwani badamu las marwani todin madalo. Dek ke si Tio-Tio dek ke sahat. Sa manauli dalon ni Pinoparmura amang baru sa dibandang amang baru. Soni do di situ. Jadi Soni ben lain baru na. Malo ako ma. Kau kadauli Wala hurang terlebay. Sani bebetulang. Kapalo mahal. Dinas Tirohatta. Gora lu bisa persuang don. Itu kau mah. Yang dia berpasukan. Dia berpasukan. Tubuh lak kau tu keren do tubuh sikoru. Tubuh anak kau tu baru pasu-pasu itu atas pikiran anak lo. Soni do di situ itu maroron nami. Orang Oh, di sosial dia Masuk Maragota, masuk Bakau dari Golas. Masuk Maragota. Jadi pertama mangkoi pasu-pasuna. Matote. Asam nama. Boleh selah boleh Bakau dari Golas. Apa persuang kau sendiri? Musik ko pinutulitkan. Baru hanya kata Kamu itu, duduk nggak persuang ini. Duduk di kes dia. Siara nung madalo perbuka. Nasa Maragota sa preso. Masuk Maragota. Masuk kamu dong dong. Masuk Maragota. Oh, dari no. Dong masuk Maragota. Saya dong membuka lima beri. Masuk Maragota dong. Mana berburu kamu untuk ada nengro. Tuh semua ini neng deket tulang. Ulima rohani badan rohani top di mana.
asal selalu ditutup doang nami saat itu saat dua tim dua saat tadi kion tekin tulang harus memahami ibarat musik ikan oke di mana dia suudon jauh udah suudon panggulan di durian Isa mo lima di para musik ito di over ito. nasa orang kota para musik Sa kapitokeno, matcha na sitududo rohanami. Ima di na ikan apa yang musik kan hidup berbagi juga susu Orang itu hata apa bari masih di na bahasa sedikit Alam sedikit i Namar sa ko, marisalo tuhat tatanyag namin. Nodo pa naman ko, nodo. ay muna Asa sa sinatay mga Ito ba ko ba? Siguro mga ikaw udah pe ikaw udah suudon ito nga daw mo sa itibuma. Yon, namar ko, tanyo. Do di over ko. Ibag sa partikeno kuha kami do. Ima di kinagajang, di kinamokmok, di kisahan. oh ya do Asal dia tu suluan dari yon, saya kecang ma umurmu. Potong. Jam. Tuk sokan ni pedere dong yo baru. Dek na buat terpasang kami sa kami. Jam, buat. Asa oras maamo na mga to. Sok sokan ni ma na kami tulang muna ka sa ato. Sokan ni ma. Ada suara kau tadi? Batu tidak Nasi sebelum. mana gua langsung Sino be Dalam kamu. Ato ramo la di sima panggorang ina tulang akamaw. Oh, ino. Ya, bisa laros. Asa ko to. Ana usuli so Oh, Sabi? tulang. Oke mulai ate Abang baru. Purba batu jam Ato rumah amang baru akan Okay. okay. Kana marhamaranggi. Buat tamu zo, kay to talam. Pati zo. Anong masih? Ano be gitu Nasa Maragota Ah, parsubang. Oke. kedua Nasa Maragota Talam buat tamu zo. Parsubang. Dua. Palo no Oke Natulang ko sir, natulang ko. ya masuk Di sana laki tulang. Oh no, kita tulang. Aku ada apa nggak beres Ngabe? Ada be Asu sunod be ikan tenang be Asu sunod Ajiro pasal dalam Ayo, nasa ko ta bisikan. Ada be Nasa marko din na, nasa marko.
Walau siap hari Roksino saksi kopi Doaku Alaikum Ito Ganda malaya Perhatian roki Horas Anak boy ugora hamo. Nakaling nga sa nakaling boru ginonggong sa sabungan. Aboru ginonggong na siyang taruan nga. Paranatan nung nga. Waduh. Maulade. Ma. Tiga bilang Baru nung mata berbere di batar Mau tengah bere nak Bere. Sakita na saribe. Bere. Inga. Kurang ko bere nami. Ini pakai. Mulutung penuai. Sini yan ang masih bagiak kamu. Ulang mati langsung mati. Ngasahan nakaling boru ginonggong siya batar tengah dalo. Daong ni. Doai pe somonido isi dua rorok hahari bertubuh. Idolo titi sanggaruin na asabilain huru-huruan. Dan bolong dolo suku membarga asal bulu hari do partituran namin. Barga maradai. Mulai di ma tarihor. Bola teba raja namin hahani parul hudun. Tangiak kita Ima tutu. dia nak kota tutik kerana naing roh. Hahani parul hudun. Bisok kami naing roh. Manaruhon sinamok ni borut tahun. Gabi mapara dulu. Raja di Parhudun hahanami mau tutup sama dia online nak kuat tahok kami on nahuliak kami on. Dah bayar no. Batu berdua butuh nami mengaton sinamok ni borut tahun. Mana sama dia kena kupasahat kami on lain las marohan ibadahmu. Las manang ketong rohan kot dimuna bacalo sinamok ni borut tahun. Ima tutu. Tungan na sama dia peonai ko pasahat kami online on. Sinabot ni baru tahun. Nasa pagkaluan do kita di rohan namin. Alay alahami manuaing. Nababuat to kamu nuaing. Jurot tadi berkesadarion siang siap batu tu. Di pasal batu tu apa yang nakot tahun. Naulu gabion baru tahun naulu horas satu tikiran ang iro. Tetek sa rumadu baru tahun. Tikiran ang lulubog betul tahun ng dawang kilata. Jadi aing aka ahani parhudun iro adati molunong hami penoaing makatahonon noaing bison noaing totora ba ala iro adati ala di baru tahun noaing upasa tame ma dabbar upesu di amo noaing on ahani parhudun pamora dulu tahun hami ma ditulo ada yang buat katikiran ang roro hamu do totong di dulu sepetek sa rumah tua ma lain apa tua Ketika nanang ro ibu-ibu magorak makan ame metetang sorbat dua mana dua iba dan ditanyang dalam baru bahwa dia mau kerawan baru binami dari orang susun dia 12 marahani pada 12 marahani itu timu waktu itu dia peon saya buat tamar manggoi pas-pasun terus pada apa doa cek kamera di parhudun pas kami mau di parhudun. Jadi magmula di pamanta pergi besay. Natoktok mga daw kay pasok di ganun. Iba-iboy ita pajupang di baga sa kay pasok na si Roha. Ibogol niya laban di raja na mapurta di baga sa tikyo. Di na makataya at kita tutuyo di son. Siap para duli. Dinoktakas. Disupok ka muna marka namin. Toho may tutuso ko nilokon ng kanadadula. Kasasinuwa puno na si Ben Nalas. Sinuwa tutulo si Ben Nalas. Di na magtutulo hita tutu di baga sa tikyo na para ni duli. Ima marhigi. Bere nami na mangalap. Buru muna. Ima buru na beban. Hata na tetua na batok. Hot penda jabui. Hot margulang-gulang. Alani di baga sa tikyo. Hamu na matutu nagabi pangitubo. Alay hami ma nagabi. Sanggiyak matutu. Bere nami yon. Duhot buru nami yon. Say, gabi rumah tangga na dinggam mo. Si para suruhan ito nito, duwan mo binang pasalak Tuhan. Di ba sa tikyo na para duli? Molotuk pe, hamu na nagabi pangitubo. Alay mo luli zulo nami yon. Buru nami doon, buru tayo. Ba, berarti marah jarang. Alani, sohon di ba pa nakadito dua.
Kebarto kada na pinukita na pinukita na karjuna. Molo hamu tutu di budi di jono ihuk mahami sa budi. Molo hami di jono ihuk matok kamu di budi nami. Kebarto kada na pinukita na karjuna. Alani di bagai setikyot di pasahat kamu. Boni manak sinamok di burut kai tu kami hado di muna. Macam itu tu rohana. Saya gia matanya kita tomakan nama Tuhan di bata. Di beri nabi untuk di burut kau. Saya di buma di diktator. Saya marula batok tutoro berbunuh tugijam. Mardaka tu saya memerdaka nak Tuhan birak. Sayang dia mah. Gabe rumah tangga dari tahun si kejamu rumah. Halakon keluarga ni berekon doh burut kau. Atau setabi mo lemah di hamuna. Siapa yang dulu nami dok sengaja yang mengkorunani. Asa balita benda bagabi itu mudah harus kedua. Di nomdos rohaka. Di bagasan ulah kedua stereo. Takasma tutu di masuk Tuhan. Alani doh nami masuk ni kedua. Di hamuna siapa yang dulu nami perjodoh doh di raja yang mengkorunani. Asa adoh radu kampai na tugu ni lupa adoh hati di ma tugu ni rombong. Nang nak sorba dua batok kamu tujuh dua dia pas pasunnya amat dua di bata. Asa si kejamu hamuna. Bayiri ni perhukum saat tu nama ini saat tu. Soalnya bahasa kami tu hamuna siapa pada dunia kami. Dong tidak jadi mengkorunan. Naik tu ho bere dong di ho bere. Roh kami tulang kami. Molo tupe. Kalau kami di son tulangmu. Nabuhay jong mga dobi pesta pa masuk mon. Bos rohanan. Asabit kami na nanumeris to pun na sumoro. Dulok na ipurbat. Sa itu bumatong di hobere do di hoboruku. Anak na basana do hoboruku. Asa kali ni kami nagdali kita kiwano alam. Tubumatong di hamuna bere do di hoboruku. Anak na basana do hoboruku mas jana mari. Luay na mahal bahami. Ima sinamot lang ang buli ni buru nami tuhabi ko lang muna. Asa songot natutulog batong doron nami. Asa tutur nila kami natutpur hota. Itu dia bila kamu na beri mga langkas sa itu sima o nagpamumamos. Ala ni bere ala di sokto. Apala tu lang mamanakas. O tik susah dia menangkasong dia besi doron na katakas pasyo do bere. Tulas maron dapat ya. Menaro dua bena tidaklah akan nama halangan di sini masjid mengalami kusna mibere dua mona ibe ikut tonggo hida hanya kamu halah hibro nama alam do pasai to melahi sa hipas sa yun makanya lau oleh sulon hanya kai pero kenapa aku arom na nang sangat mahami iso mahami di sampai hami naro wala to Kami at sama tuwa sa tuwa sa tama buti Lanjang ako pas. Kami upasatan biar terpakarin asa masih jalan tu kami dohot apa dari kami dohot raja memang baru nami beda mama godam mau pasti boleh. Sa
udah paling gawe helanan rumah lingkungan ini dalam kami sebelum membeli saat itu main mau pasang ulus pasang itu jadi dimulai kami main bulan Molhami mangiroho kung tali batasa idiyan majumur masama tong kuy ho mangiroho paparamon ang kamotokon ng hilakon. Lumubi ma di nyong morkon tapos na yan dito. Di tanong pasirani do. Jadi kurang lebih mga tusiyo manong sumudi malo mahamu mga karasan. Do kamu dito na kenapa asaringan ay hidaro Nabila, ngomong ko kung humurang nagkakakalaho na kasi ng poso, mas pagbulan kita sa patunay. Orang pelakon. Jadi di sana, kalau pas satu nabi kau mulai terus kesana. Asli orang yang mata di mata mas sama dulu pada ini kamu dua lagi, mau bima nang dari peperangan. Saya itu gajah kalau mau tujuan dari semua tutup patung itu aku apa peperangan ini, nangkau pelan di pojok yang aku naik gue yang kasih. Iba Panginoon namin ito matarbata. Dili tusong ipinibereng. Nain-nain pagkandong namin buhong ulus pasama ito. Kulay, las maruhan ng bayan, las maruhan ng tungkin ng kalera. So, ini maruhan namin. Malahan, masama ko tayo na rin gamot buhong ulus ng karpo. So, ini maruhan. Bayan musik na sa pasatan, ulus pasama. Sabitang manarunus tu dulu mau aku tua. Si tu bona na diri semua peparang mau tujuan daro baru na penho sof besar batua. Batu tu. Asapi maboki baru baru pasalongan. Pirma to kini hamuna sa luhut na suto. Luju ma dia hamuna kapasangoda. Batu tu. Sa basur sa matubatian. Nunga ho pasatan us pasamoto tu horai. Tujuan yari sa mamu horas sa lagi dia. Batu. Mau lihat deh. Dalam menurut. Helado, todo itu borosian. Mulai roho, dosa terlalu tipun, ikuti lo. Sekarang itu kalau bersama. Jadi sempat tidak lo kamu, ikon keluarga nama kamu pertuhakan. Ikon unang mengasahu, orang pikiran dulu. Saya julung mulu bahu matanya dengan sama. Ilo hubungan biasa nama tipu dan kami tadi kita nang nak kali. Jangan orang makan di situ. Doktor lah. Kalau dia ada bagi Tuhan berdosa di pertikaian dia di kita kilo di kerana. Di nama mukamu. Keluarga nalaber. Sinoh main kamu. Matanya kamu dalam masih pura-pura kamu. Ikut masih pada luar kawahan. Isa na rin ngolo ng mga ng dunuhana. Ipagaya dito. Isa na rin hotel. Ipagaya dito. Kung ino sa buhay na ako, imorga na rin ka. Diawin ko, kaskuha ko na rin ko. Alana, mulay inlek ko. Lang palarong di mo ito mga sunod-sunod. Situs-tulus na ito yung mga mga. Ginawro, isito, lang. Mataniyak ka ito, mataribata. Asa di nagbay, gungun yung muro mahipasong. Dileyan di hamok ka na pinanong may sigabi, si Tibunya, si Tibuniboro, di Tikira, manabay as ni Rohata, lumumi maalas ni Roham. Batu tu. Di ima sa lorong mami kamu, di na magdafolok at kung saan nabagdafol dito ha. Kung marhuli kami, mularong ka, pasaryan mo ka pa kami, ay matulmulok ka mo, ay magsahit. At kasi mo doon,
Pagkuboy, kakinagbuat, ulap. Ikon ulang gatong. Lapsa, punya pos keluar kami tambah dua, tapi di situ mau bayar tak kalau jadi masih untuk memahami tuh hilang. Ikon makanya kamu tujuan ikon tujuan Tuhan itu memang mau di mana dalam itu. Malah dia pengen lau kalau pasar hari saya sih orang itu di rumahnya mu di kebaiknya mau kerja di dulu di ringkat kapasarian nakama. Sungguh ini babulusan kalau mau bisa berbentuk bulan. Bila ini hamu mahal tong, akal tunggu dulu, akal yang tua, kasihan, bukan tetap bunga, asal potong bunga, akal keluar ke kebun, langsung, orang. Jadi sokan lain dong itu, kemudian pasahat terus hela tuh buru, hela. Mau lain besok buru ternilai, anak itu pasang hela satu begitu, dan nama tak bergena pasal pemotong. Jadi unang dereng lagi bilin besok. Tulas ruang beda untuk itu kurang lah majalo urus na pinasa ni boto menentukan sebut Tuhan. Kemudian suruh kami komikena. Jadi lepas hakon rusuk kami kalau mau musik apa boleh. Iya, betul tuh. Oh, anak lang. Soon hatani na tutul na nami. Bintang menarungi stokun na masumorok bidulok na mapurubat buat. Si itu bona anak mau ulis nomor torok doang umay sorsak na tuh. Alay tetap ina tamu markabi. Pil matok ibal pasalongan. Pil matok ibal pasalongan. Tujuan di hamunan pasalongan. Sa sun masa matudat tiang. O basa tayo gusto orang boto hamuna. Kailan namin o boto namin tujuan niya ro. Saha mamuhos na nagal gabi. Betul tuh,